silala kanje ehashini yakazi la ngene khona phela abantu bama life ukuthi uthola impetwa phansi angazi uthola after 4 years or 5 years ukuthi uthola impetwa phansi ama life kuphela ngara abantu be 15 by 2 uyu la yani nalo bro wami nami ke nge25 yami nabanye bama 25 inyana the rest life alphabet bathi sahlupha vele ngithi yami yahlupha le ubheka icele bathi sahlupha angizwe after 2 days babizi list babizi list lapha abantu abahambayo abangithatha labantu mangifike G1 lapha ngithi nombolo balele ngiziso ngiyabona bashaya fraud ngithi hayi ngene fraud ini nami la ngizenzele fraud njengoba bazongishaya ngedraft but udima unyuka ase udi manje imali nakhona yikho into 50 rand udi yonke into 100 rand 20 phone call 100 rand udi iplay 100 rand ngaphakathi bashaya fraud babuya ngokuzolala sisi voucher lapha EFT phela lapha sizivulela ama cellphone banking lapha kulela jele ngiyangena bashaya fraud abantu bashaya VIS iVIS into yokucala yabantu aba lahlekelwe imoto abahijekile nani la information ukuthi isiposho sithole silanda straight phakathi kwe police station uthenga ama docket lawa yabantu laba nama phone number ceda phone le ama complaint abathi ukuthi imoto yakho itholakele sithole ngapha Limpopo ngapha bebathi bayayisa Maputo so imoto yakho uyazi ngana kubizele registration akubizele case number kanti bamnike yonke into nawo basho ukuthi imoto yami itholakele li akuthi ukuthi imoto yakho se fresh njengoba imoto yakho se fresh kanje mangashiya la eyothola bescrapile 13 and thina sifuna ukubuya nayo so lo muntu othola truck uthi ufuna 5000 epetrol uyashaywa gijima ukhipha 5000 uthi imoto yakho uyayibuya amaphoyisa akhiphe information engaphakathi kubuye kunalezi ezishaya abantu bokuthi abantu baceda ukuboshwa namhlanje babanikeza ukuthi lo bothi imeda lo besho lenini usaye court bakufonela mama mina ngakwenzela iplan umntwana akhe ngithi boshweni into so mina ngamkhipha icala elincane leli mama laba bantu isiposho information uyithole phi phakathi kwe police station umama gijima yenza ama EFT le anika isiposho lesidla isiposho for into engekho